Tukubarua rikiri rwadia ro mubango yaro siasa ni urameru kethira itana mbere nyuma ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza kuono kwenye bunge ya Senate Rayelina kuringana na MCA wa Nteto ya Kithino rani mutongeri wa baraka ndani ya bunge ya county Meru bo barua bari tayari ukaranthi na gavana na kinya kuritangwe urakubatire kwethira ake gavana akainisha na witikiria kurutaniria ngwena bona wereke kimathi akwa kuno batu batongeri ba Meru Thaa kubatanira kenda mu Meru uroringire kura mwaka muthiru omba kuona weti nambere mbere kwa na batwe kiri namba yetu SMS 40188 na kinya kiri mitandao yetu wetwira uwe bwaku ni bure ko nyuma ya karika ria kuono kwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza tuko yaro ni mbunge ya Senate yato tukudurandite kiri Nteto cia Weru Thaa Ithatu. Rais Ruto kwariria mbunge nene na ya Senate utariria ombani bwawe na mibango ya thirikari ya Kenya Kwanza rungu ro mwaka yumwe. Atongere mwanya kuruta uwabo nyuma ya mbunge ya Senate kuonokia gavana wa Meru Kawira Mwangaza tene ya mbunge. Akaribo Meru kuruta uwe nkulani nyuma ya gavana Kawira kuono kwa Rayelina mbunge ya Senate are kwengo ni mbunge ya Meru. Bishop Justus Bundi kuoria gavana Mwangaza kuwatanithia Meru akiambiria na munini wawe nyuma ya kuono kwa ni mbunge ya Senate kenda Meru yetana mbere. Ngwatoni kiri Nteto cia Weru Thaa Ithatu. Rais William Ruto tukuyarwari na ariretie mbunge nene na ya Senate baremo kuringana na katiba ya Kenya. Ndanende atariretie uru ria uria bakubangira ngarama yotoro akiari Ruto na murikite mantu kathumba uru ya Kenya kuma kirikigina kia Hustler Fund mikobo na uria bakubanga kuniria mu Kenya murio jura ukilukira thayo wite kwa ngarama yotoro. Bobo yete ntukwe mwa Kenya mwa ya minister ukarie bondene na matura Professor Kithure Kindiki kwetha nende akirita ngatheti ya thirikari ikiongela mari mwanya yare kuyukia kwa ibandi na baro ingesi Tomi kuma kire thirikari. As earlier indicated, our public borrowing had long crowded out the productive sector from the financial markets, raising the cost of credit and slowing down trade and commerce. As I told Kenyans on my first day in office, times were difficult and many people are struggling, and necessary and effective sustainable solutions were urgently needed. We must admit, honorable members, that as a country, we had been living large and way beyond our means. The time has come, therefore, to retire the false comforts and illusionary benefits of wasteful expenditure and counterproductive subsidies on consumption by which we dug ourselves deeper into the hole of avoidable debt. The new direction may not be easy, but it is ethical, responsible, prudent, and most importantly, necessary. We've had to take hard decisions and make painful choices because we owe it to the people of Kenya to do the right thing and to confront facts as they are without flinching or equivocating. We have worked hard at home and abroad to mobilize a broad coalition of bilateral development partners. Many of them, I see them in this house, multilateral development banks and other agencies, which have rallied to pull our country back from the brink of debt distress and set us today firmly on the path towards sustainable economic growth. Our efforts to stabilize the situation have yielded such progress that next month, in December, we will be able to settle the first Kenya shillings $300 million or 500 billion Kenya shillings installment of the US dollars 2 billion Eurobond debt that falls due next year. I can now confirm with confidence that we will
and we shall pay the debt that has become a source of much concern to citizens, markets, and our partners. Having said this, I further announce to the nation that our intention, consistent with sustained effort here and abroad, have enabled us to normalize our relations with the International Monetary Fund, the World Bank, the Africa Development Bank, and various development partners to such an extent that they are now working with us to implement the bottom-up economic transformation plan. As I earlier indicated, our public borrowing had long crowded our productive sector from the financial markets, raising the cost of credit and slowing down trade and commerce, especially the micro, small, and medium enterprises, including Mama Mboga. Consequently, many enterprises and entrepreneurs were referred for blacklisting by the credit reference bureaus, where 7 million borrowers were listed by last year. Kaitiana kuna bwa bunge maseneta na Kenya mwanya ni bayukiitikanya ko kuthuya rwaria rwa rais rwari na nende bunge babethite bakiruja bo bakioneka bamwe kwithira nende bekenera ntubo na banki kwithira batikuru no ntubo buru kumani na witia kwa ngarama yotoro. Boniface Mogera aina ribotie. Nyumero aria rombero rais Ruto koithika ntukwanira garone na atongereba umara twaraniria abo barutero wa Kenya kwanza ibogite rais Ruto na thirito ithite Nteto injega na kanenkero kanya kaika miaka iria kaithi injega nkoroki arotero azimio bagite rais Ruto ntukwanarwa indo cia kamankura anenkanira ije no meario yo kumwamberio mwanka muthia fikira no tukijariria Malaysia yambiragia kuthithia economy yao bomiete mono actually baitangu gutuko na muthenya 18 hours no kireago ugaitangu 18 hours ira tuitaiti nikenda nthiguru ni uyu makundivero so ilazima initially twenda kukaza kamba na kwithirwa twina umira bura nkugera nikenda in future kumba kubwa inya kwa twika tukomia na arua na bwana betu bombe kuendelea nthiguru ibui sombiiti bakuringana na president irio byamba kwithirwa bikegana ibwo tukethia tutina complication ke kwithirwa ke maisha yetu tukiria tukenywa naomba kwariria mantu ya education naomba kuwa kithomo nakyo kina maana na ibwo antu bakomba waikira mbeca inya KTVET colleges kenda na betu bomba kuthoma tikia ora tuita president wengo akomba kwithira etwira kaita kaika kaumu na keka kaumu ibwo kwithira tukimake the right decision irora bandae ikaomba kwithira kiwa kitu positive ka kiutethio kwa mwananchi wa kawaida. Amezungumza mambo tu ya fertilizer. Kuna sehemu nyingi za nje ambazo hata ukiwapa fertilizer hakuna vile watafanyia na fertilizer. Angezungumzia mambo ya mabawa, atengeneze dams, wakulima na maji yaweze kutolewa kwa mito, ijaze kwa zile dams, watu waanze kufanya kilimo ambacho hakitegemei mvua. Hayo yote hajayanguzia. Hivi mheshimiwa, kutoka kwa 10 hivi ama 100% unampa ngapi? Mimi naweza mpea 51%. Issue ya fuel ni kweli iko juu, lakini sio issue ambayo ni president analeta, na president haongezi tax inaongezwa na bunge, na sisi kama wabunge tujaongeza tax ile tuli adjust ni finance bill na tukamaliza. Shida ya mafuta ni shida iko worldwide, sio shida ya William Ruto, ni shida iko worldwide na sisi wote tunafinyika. Hakuna mafuta ya Tabitha Mutinda na no aliovorwa security auga mieri ukete ati akwani borithi akwani njesi andũ magakorwo magĩoshwa nĩ mama akorwo magĩte Kenya Youth Service maũndũ macio mo atwĩrĩra na tuona maũndũ metu nĩmekũthiĩ wega kavinda ka mĩeri ĩganondu. Na niseme ya kwamba maneno ya unemployment lazima kama serikali ya Kenya kwanza tushughulikie on a consistent basis ili tuhakikishe kwamba vijana wetu ambao they form more than 50% ya population ya nchi yetu kweli wanaweza kupata manufaa na kukua part and parcel ya hii serikali yetu na pia hapa Kenya. Kila kitu sahi tax inatoka bottom inaenda up. Charges zinatoka bottom zinaenda up. Exchange rate imetoka bottom imeenda up. Kila kitu imeenda juu. Hakuna kitu ambayo unasema ati hata kama unga imerudi chini. Hakuna kitu ambayo rais ametuambia kusema ya kwamba mimi kama serikali yangu nimeweza kudeliver hii. Ituonie igoro bantu maivande passport bagetia lakini agoka raitha amona kuga ngiri cieri cio bakwa ire igoro muno igana lebo ire nini muno ibuto uga tugoka igwa bathire mwanka 500
ubo kebuyanga muno lakini ngiri chiere ibwetaitia muno. Badala ya kupunguza bei ya maisha kunaongezwa taxes. Taxes zimeongezwa, hata ukitaka kupata kitambulisho hakijawahi kuuzwa. Kitambulisho kijawahi kuuzwa, lakini kama wewe ni Mkenya kama Kenyan citizen ukitaka kitambulisho lazima uende ukanunue. Ni makosa sana na ni dhulma, sababu inamaanisha kitambulisho kitakuwa kinapatikana na mwenye pesa. Ni wakati wa afanye vitendo tuweze kumtambua kwa vitendo, si kuzungumza tu. In the next few months kwa manto makubwa non tumekakati president ya Kretea kubikishwa kwamba antu bokrasa sawa mikakati yeye, sababu mono na itukitika na president wetu ndigurega tuka stable. Rais anafaa kukaa na watu ambao wanamwambia ukweli, kwa sababu ya leo yenyewe hapo ametudanganya. Basi kutoka kwa 10 hivi unampa ngapi? Kutoka kwa 10 nampatia 1 kwa sababu ya kutumia teleprompter vizuri. Rais Ruto nande enakanya kaika mwaka juma kwithira kierekithania Nteto akenya baba ingine abo bategerete konethira kethira kinika gore muturire. Nkiripotera Ntoshero TV kumajikarone bya bunge kengina ngine kinene kimusho Nairobi mbeta Boniface Mongera. Nyuma ya nyumba ya seneti ucokia gavana wa Meru Kawira Mwangaza ari kunwa kathita ni MC bambunge ya kaunti ya Meru nende atongeire mwanya ne batitite uwebo rore ontubo na arabo kuseletia maoni kulani kuma kiria Kenya na Meru mwanya. Antone Kathenya aina ripotie. Nyuma ya bunge ya seneti gusokio obisi-ini gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza atongole baingi leo maseneta na bunge ni beumiliti kwa lilio gambi bobo bwa nyombeni ya seneti. Wambele kwa lilio gambi bobo ni seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi olagetenia kuwatanira na gambi bobo bwa bunge no. Kadhuri akiolege gavana Mwangaza kuumia na kuwatanira na MCAs makanitha hamwe na biashara kienda Meru yomba kodina mbele. Ambuge onde senator Meru lazima mbitikaniria na uamuzi wa senate na senate institution te mtu umwe so ingwitikaniria na maoni ja majority no tukinya barabara alingire kura ya majority nabo barale na si yao bakaheshimiwa na barabara alingire nabo ya bona their way nabo bakaheshimiwa so kiranga aromba ki ngavana ni kumwira na ndia kuona another chance ya jire so na chiumyo buru uromba number 1 agwatanire na MCS bete bakarende amwe na babange mikakati ira bagekira nthi ya gutethia Meru. From there na gwathania nyama kanisa na gwathania biashara antu bonthe o sectors nikenda Meru yumba gweta na mbere. Gikeno geto twindi ni kuona Meru isucceedete. Maseneta bangi bala beumili kwa lilio gambi bobo na migambo taino ni seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya amona olwa Embu Alexander Mondigi. Kile ningeenda kurequest andu a Meru andu aire matingethie matarikariko ugurugwo mbimbiria yugete na benge bakauga come and listen together na njoke mbere andu a Meru matigetekere kurika baria Embu irekarite kavinda ka miaka 10 indi ya mundu weta wa Matiri Nyaga wa Mbora. Koguo ni ngo requesting governor Kawira areke custodian areke urugamite Meru county etikire wira nungirutwa mundu umwe wira thini wa Embu county ni thini wa Meru ni gatukande compiro devolution nwanginya Kawira agwatane na MCA maria makamuvitukagiria budget maria magwatanite na mwananchi nigetha kavinda gaka ka miaka 5 Meru ituike ya benefit. Poranka abera kwamba gutire gitu kionekana abantu kwena ndwa na gintu ke kuriro Meru ntiko mikirikiriko anti banengere ngabana Kawira nafasi arute wira na mweme mwamikishwa kuruta wira na thongore barabange na ruta wira na yumbe na ruta wira na MCA na thongore ba bonda no totio thongore ba muntu umwe no to at the end of the day muntu ro kwenda services cia Meru imuringi kura. Atongeria bangi leo mubunge Gitonga Murugaro wa Tharaka John Paul wa Igembe South amona mutongero wa Ekuru kaunti ya Kirinyaga Njeri Maina na Boba Kiumagilio na migambo taino na kulia gavana Kawira Mwangaza gutigana na kuwatanira na MCAs amona tongora bangi ba kaunti ya Meru. Enu seneti raugire ogu lakini tuikuga kana tio tore mbunge twinde ibu tweteganiritie na bu lakini onto seneti ni amwire na gotia apile ngero thagwa seneti arikia kwaria ni ota mubunge gotiero aria mbomba kwigwa ndi naru ni kwira antu ba Meru ibu seneti yaugire ogu bathina mbere na wira yago barute wira na ngwataniro na Kawira Mwangaza na nwena gwatanira na atongoria babange no onto gotie mutongoria muruta wira wenga. Meru kintu kire urai ikwenda imaendeleo na atongori bombe kwetha bakiwatanira atongori bombe kwetha bakirita ngui seneti ni rombe kwetha kindirect boboya
na yomba kwithikia ngavana mandate yawe na burabati kwithia kirita ngui na burabati kwithia kiwaki na atongoria bangi especially barabe yandawe baraba mukilugairia budget jabo MCA ko nibo boya inya kwethira ikurari na impeachment motion ira rombete kwithia kiretwa ndene ya Senate ikaita ke ya kangavana kumba kwithira still achoka nturene na arora akiomba kwithia kirita ngui na MCAs bao na ke litera Ameru ngui. Kama kiongozi mwanamke ni jambo ambalo nalifurahia, lakini nimesema mara kadha wa kadha ya kwamba kiongozi kama ni mwanamke ama ni wa kiume lazima awe kiongozi bora. Na sio bora kiongozi, lazima awe kiongozi bora. Kwa hivyo mimi naomba gavana wa Meru, manake amerudishwa aweze kuketi na county assembly yake, wapange kazi kama ni ward fund na nini ili wafanyie watu wa Meru kazi. Manake watu ndio wako na nguvu na supreme power belongs to the people. Na watu wa Meru lazima waone matunda ya kumchagua Governor Kawira na wale MCAs wake. Mwenogu kagitaka waziri urutingo bwa mwingi Moses Kuria na ugitegatigire na kwalani na tongore bonde bakaunti ino kienda kureta ngwataniro. Kuria akiwa kwambilia leo akadija kaunti ine ya Meru o mweli kienda gutigera kwena ngwataniro eno. Nataka kuwashukuru watu wote wa Meru kwa kuwa watulivu, lakini niseme hata kama mambo ilenda vile tulikuwa tunataka iende, sio wakati wa kusherekea. Ni wakati wa viongozi wote wa Meru wakae pamoja, na mimi nimeongea na wengi wao, nimeongea na MCAs wote, na tutafanya kazi kuwasaidia viongozi wa Meru kupata mapatanisho na kuhakikisha kwamba Meru inaendelea mbele. Hatukuwa tunasaidia Gavana Kawira Mwangaza kwa sababu ako 100%. Hata yeye nimeongea na yeye na nimemwambia kuna mambo lazima abadilishe, na ameniahidi ya kwamba atabadilisha. Nitakuwa nakuja Meru kila mwezi kuhakikisha kwamba ile mambo tuliyafikiana, na yeye akasema atakumbatia viongozi wetu wote wa Meru ndio waende mbele pamoja. Siwezi kuniambia nisikuje Meru. Mimi ni waziri wa Kenya mzima, na kwa hivyo hao viongozi ndio nitakuta Meru. Kwa hivyo ndio kazi yangu kuwe rahisi, nitakaa chini na wabunge wote na senator na waziri mwenzangu Mithika Linturi ndio tuweze kufanya kazi pamoja. Kuma mji munene Nairobi, Beta Anthony, rangi wa Kathenya. Boya Anthony, nikuma kirinti tuno tukuona kanya kambere ga kuno ko weta kuraya nchokerete na Nteto nkuluki. Auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jarena nkanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare kwenda na ja ithimi mwanya na jana magulija kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited erekithoka njerene ya gweta boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyera arakunde ore ndegorone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana uite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. You came into my house and then you stole my entire family from me.
Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtu jonda kurete tukani na haraka ja. Jojo na kinyama no. Ai. Lakini ukamaka. Tuakuletera mtu wa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, jona mwanga vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Kutegewe bombo yake. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero nande bakureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri jwaku nankimeri na shamaja boibo ikinyendukene kana supermarket rere kwena agwe wigurire mutujo ankima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. This September, burudika ndani ya Star Times. Watch real-life dramas on Rainbow TV. Sijai kuwa tana rafiki magician, so... Exciting movies on Filmbox, TNT, PBO. I got a plan. Telenovela. I swear I'll always be faithful to you. Enjoy world-class sports on World Football, Sports Premium, Sports Focus, Sports Arena, and loads of non-stop entertainment for kids. Morning, SpongeBob. Get the Star Times aerial decoder at 1,199 shillings and enjoy the classic bouquet for 1 month free. Or the Star Times dish decoder at 2,999 shillings and enjoy super bouquet for 1 month free. Get your decoder at any of our business halls or dealer shops nationwide. Don't you forget it. Star Times. Enjoy digital life. Weru ntubeta nambere kurumbira Nteto chiwero Ithatu. Nyuma ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza kuonukua ni Senate baingi bakariba kaunti ya Meru nibonekete wita nambere na biashara cio ya withire bakaiba kioneka uchumi riokenera iture kirikaro mawani muciko munini wa gavana Mutumantu Ethinkia agari nibonekete kuolota Rais William Ruto na munini wa Rigathi Gachagua nikiraba kuwa nibaringite Meru nthe bonene. Dennis Mugendi aina ribotie. Mushino mawa gishonekyo bunge kia Igembe South igukujiri ukiributire rigiritwe nyuma ya gavana Kawira Mwangaza gutorie gambene mbungene ya Senate iria araikitwe ni ma MC ba county ya Meru munini wawe Isaac Mutumantu Ethinkia bagwatanirite na bunge na mbuto ingi bakiendi kumwebebiria gitine kuntu na kukira guku mushina yuja mawa kuonekene bagukungwira umbani bwa gavana Kawira. Kanso kenga nyingi sana no ntubwa Senate urabara mbere kwithira bakiite amba buthongi baite amba no muntu bonde bayuke mantu urayara batere no ntu uni ongu yonara na tunashukuru sana na tuwiritu no ntubwa urabara mbere kwamba buthongi na tukiwa ringi no ntubwa kwithira Meru etu ibogono reretite thaiba tu turi antu tukiara sinya on behalf of antu bembe antu banyambene na Meru county kwa jumla itukuromba ngwataniro thai ende tutikwenda ringi mifurugano tutikwenda siasa nduni tuiromba ru maendeleo mama gavana awe kanyaru arute ngwe ugakolwele Igembe South antu batiseregete no ntubambi baregereta ruare Reverend Isaac Mutuma agavera excellency governor lakini nweto ntomorungu atere yankima na mama nkonda ko muto yaku kidande nayo borungu romba na ra usokerie ausokia na dai we governor so antu baembe bamwebe to bateweretwe lakini irwala yake bateweretwe bakawerwa ende baba ai baweretwe lakini bakawerwa bianka boromba tongeri betu ba Meru urabota ni to mura inkuburomba watane ora buto buthire mama bukolome watane de Meru inkoromba kaile miona twagora na mama mwenzake o batu ya youth ya Igembe South tututo mutambua renge o mwankatru kyari renge koro inge no to watane kire mama kyanine arerwe aturo watu yerwa alafu inkoromba muntu inkoromba kaile mito mora kurothe overi tokui mama ora kora yoyo atwa yakirera lakini antu kada yoyo ka twagerera ka koro de antu bae pa Meru county kwenye we mama kaile tunakulani koke atra antu ba Meru to ikire matito bere ndenda kuga ujo nonto
weshimua beto ba Meru tabo ma MCA ba assembly baibo bongo baikirwa baranywa muma jwa njori koi barejere kuona nyamuma jwa njori jo titangugi no ntoke jo itangugi seneti arora baringe chinda kira gitangugi ni rombare mwathani kuuma iguru ko ndendo bera uju kwambiria nandi MCA beto no nto batu ito twabudhurire te njori na te bakathuri na te bangi iwana inchi babudhurire maondi ne jenu choke ni kaira assembly bugwatanire na ngavana Bishop Faith Kawira Mwangaza buitandire ngugi muntu rabo kwendea a ngavana Thaa 2027 moronge ke nibo mu support aye ngavana bate wiritwe no ntu baterigirite ngavana Kawira asinda baretegete bagathaniete kiu twethingia ende na murungu no brara bangite abangitete ngavana ntu bana turitaira ngui ai woni okolete ari mawao na ko nyere ndei baswaki nyumno ndei basongwiritwe nonto kolea thira nonto barenda kuthiri okolea thira na nete tha cia mwana wa Meru akinyilo noro tina nguo kairatu na akinyilo nyuma kobo kongo ndo sogere seneti nkatho nonto bocokia mamau akinyile muntu roti uciomba masinani kimujo ndenga bana awata jo ndoto na awata below 24 awata ni mwata 20 inge 37 na 40 na karibu kina ingari gonde ya lentini akaduri yake etaringa ankwenda ikuga ibwega nontu bakwetherwa batu tureaka tunadharauliwa sana kwou arume barabe Meru viongozi menyeni akainyabo what a man can do a woman can do better MP ora bo watanirite MCA ora bo watanirite CS kiraito human rebu webu inze yubo watanire gutiragia kinyaba kaiba kwithura kithikiro kiao werune tangu arware tutegi omba celebrate no ntobura turererete ibura lukanire turererete rware mutuma piswa ai ngavana lakini manto yewe ta seneti yaretera yaralukana oni renge bo nkuromba mama igwe seneti renge ma MCA baurie loyo mwe oro kumba kuthetera yamba boya ke ora taomba kuthetera ni kuthetera ma MCA boya ibaurie loyo oro re oro kumba kutheta nonto mama na aria makosa ni loyo oro taombire kutheta boya inde burankira mama oni mama akairinga muno nacoke kiwana inci aturitire ngui tika kwora cindire araura oni burambo mbagua kigawira ocinda seneti ambo mbagua thirikari ireri kuwe Ruto na Gachagua bathiatire ng'ondu imwe ra yurite o mapasta bare akuthiata muingi na ituicie siasa muingi yuthiata wa kwa wende thi bathiatire ng'ondu imwe ira yurite bo ba mambisop na mapasta bathiata ng'ondu imwe ra yurite batu to kwano te akitu athitherwe nonto matarajio yantu nanto yaraba inyeletwe batu to kwona buru thirikari ne utote kwanira mwankira rende ondare support omwe mno Ruto ona Bagachagua ndari chief campaign wo otebo totethia lakini ogwo kinyira tutetegeria kuona mwananchi akinyeleka nonto thaira kawira araririe ndene seneti aronanirie utewandi ati aritira ngui na tukimenya kioya ntobocio wandi ira ina the youngest MCA inya pipe inya into kya siringi emoteko kya kinyakwo kwa uoni burambo bakuria wananchi to maintain peace tika kwende kura cieto tukaritwa muko na tuwe kawiro ura cokerwa thirikari ya mucokeria kanya arite nguu bakua na kurita lakini oni akwa binafsi ndi mutuma oni nkuona kabenya thirikari ya uru aratwigirite na thigira cia ikayobia wananchi mbere pio kancokeria mcs betu nkatho no tubwa ngwira baritite wakikisha bao tutethia twa Meru guturita kombone no tukumara twathure ngavana utingu twonete na itwaririte batu ngavana wetu aritwa kwi maendeleo kuonekana no ndire acokero batu utethire tukona boyele kambuge batwe mbunge betu kana leaders elected leaders ba Meru County tebo ngwacokera nkatho no twa musimamo yao no ende nkwenda okoswa vitendo vimwe bila birendelende na Senate no tukwina external forces iraumire irejera na mbecha baya na cio ku influence senators
kenda ba tetheria ngavana wetu ucokua kambuge batu Ameru tutemamia akili Ameru twina ume na tutiriti akili no gatha ko mtu atoya aturiti tutiriti tutumiri bo thoku miaka mingi sana na bara batoro tutumia bo thoku na bara tutethetie muno kinya batethia witionene nene ibotha ibo tutumia bo thoku no ende gaitiga kinyete nkoromba MPs betu bonthe atongeretwo ni mugambire ndikiri na mheshimiwa wetu mchapakazi mheshimiwa John Paul Mwirigi baunganishe MP bonthe itukwenda bature na barite statement tumenye msimamo yao kinya kwethira gatukuma katukoya mwelekeo yungi twoye na kombeka tubwethie kiama gitu kia Meru na ikaitiga kinyete gatwingo batu Ameru kuungana na tubwethie kiama gitu kia Meru. Dennis Mugendi, Weru TV, Mushinio Maua, kaunti ya Meru. Nyuma ya kuonekwa maita yele nendeni Senate, Bishop wa Synod ya Nkobo Daktari Justus Bundi nerite ngavana wa Meru awatanithie Meru nende muno akiambiria na tongeria araumurambire na munini wawe mutuma ntwethingia. Bundi awete rukuoro kisiasa rwaruretete muthutura yu mwingi Meru kaiteneka nende ni rubati kuthira na Meru iyete na mbere mutuku ikare katumenyethia nkuluki. Governor narachokere kairi ari governor kumanara Senate naranokerwo ni Senate na choka Meru ari ngavana wetu. Migambo ya Bishop wa Synod ya Nkobo Daktari Justus Bundi akiuga ni untu igoronga bana wa Meru kawira mwangaza na ronokere ciarira kire karango kiawe kia biere mbunge ya Seneti na ndi arugero mbara ota kanisa ni atempatho cha gisiasa chekwende ara kurari na mirengo ire jo mojo kengataga ngabana mwangaza gitene na junge jo kigwataga mbarunga bana ojo ariuga nande antu na tongeria baune babati kugwatanira kira kina gitumi muno nandi ni antu gukara na ngwataniro nuntu mandiko jo tura ndene Zaburi 133 na atakwina mwago na ndago inkanya rire antu bakarite amwe na ngwataniro abendanite ko ndiromba mwathani atutethie twinde divisions irira ariku tugere equipment tumenye turi Meru ni yetu turi antu ba Meru tugakara Meru na tugatura Meru kinya barabara ari mirongo na tofauti nkaromba ondera mtu arari amenye tuinje emwe igwitwa Meru County na twinde tuna responsibility na tuna njukumu ya comment na kugwatania njia iji ikarebu bwega kingi Daktari Bundi ariuga bota Meru kikethira kireke no kiao kona tongeria ba Meru bagwatanirite mononga bana mwangaza na munini wa mutumanto ethingia na tongeria bange barabathuri na kura bakirita era mwana wa Mumeru ngoge bare amwe governor na deputy wawe ninkumenya nibo kwenda maromba muno na nenjukumu yenu kugwatanira wika differences kando nikenda tumba gwitithia account yetu na mbere nimbije burantu ba Murungu na ningode muntu wa Murungu katwananiria mantu jaja gwitike buratu ina butu bonani na mathithio MPs betu na mo turio twithe tunyombemwe na ndaromba mwathani atutethie njera njega ni rethiragia mantu jayo itine external forces ndaromba nya gukombekana na gukombekana mwathani atutethagia katwituthirie thinira twine Meru twitu twingwa Diene Daktari Bundi aruga Meru ya giathiri na ngwataniro mirandi ya witi na mbere konekana maturene na kinya biashara bakeja kuthithia wonjorithia county je national government yomba kugia trust na county yetu no tongerinya bo county yetu yomba guturetera maendeleo yomba tu more resources tumba ku manage resources turi amuno ntu bathukene na bekarago gutumtumba uba trust no tonga bora bomba kuthira bakienda kuturetera bakaigwa gwa we can also scare away investors bara bomba kuthira bakienda ku invest Meru kwena andu namba thukano utuenda ku invest antu gutena thiri kuma taunine ya Nkobo gicigo mbunge kia Southiment nke report Nteto cia Weru rea kwa rieto ni mutugi kare
Munini wa Rais Rigathi Gachagua na wetiweni munene wa ngwataniro ya kimathiguru niyo UN karonekea wekare Nairobi. Imwe ya ndwarire bamurikite ni mantu igi ukabanira na mitino kaitene kaka mbura yonekete utemantame bunene nthigurune. Issues of climate change and the negative effects are real, and we cannot forever now continue responding to emergencies. We need a lot of assistance to build resilience in terms of water harvesting, in terms of having small dams, in terms of creating capacity for irrigation, right, to enhance food security. So there are many areas that I think we'll be able to continue to cooperate. Again, you know, our president is leading from the front in matters mitigating the effects of climate change. We held a very successful African summit here in Nairobi, and as a continent, we have taken a common position that we shall be able to put across the world in the COP28 later this month in the United Arab Emirates in Dubai. And here in this country, we have launched a program to plant 15 billion trees by the year 2032. Akaribo mwokingenyo ntere chemeyan baunikite nkoro kuma mburere kwambiria kura no tia makondo ya manene miundene tekinya michio ntuburane ndebutiete muthatu yo munene mwanka beochio ikethirane ndire bandite ikumburane mbure ni bakurombo tethio kuma kire munini wa wachibonende akerero mano mushiri na ureti akari nekinya antu babethira baisho kuntukungi kuthamira baitana mbere kuringa riboti kenda bono tethio kuma kire thirikari Nikola Chabari mwokingenyo ineto nete ni kuringa na umichithi kimimbura na nyothe na tonete kumunjirete itika nyumba cionde cia chabiti Ithatu we nyumba rutemnya kinya kurua kinya utebi wote gari ko ruo na muthatu giku ikiriro na kionaniria kia menyamaro ira kariba ntura ya mwokingenyo ntere echamea gwandi antu ambui bakurukirite kuma mbura ino inene iranjiria akura bagitaragiria ati rujiro muguru no kagira ntere inu na gutigira ende mwanka athaino bakunikaniretie emenda ayao na muthetu omwingi kuonaniria kinya bationa abantu abarima walira antu baingi bathite na mbe na kurima menda ayao bakiona imera mindani umabwongwa kuma mbura ikura mbua rongoro la ruonde Ithatu ruonde ya yure na wetu twe unyumba cionde cia thikirwa yunda ni athikirwa akwe vitira Ithatu kuone vingumu sana kinyindo we bya andi biumaringe anto beto bathamire atori bonde bathama batite kuromba itu kuntu kwa utora inyango etaka nyaka bua twe zenya kuroma twe onto twe atwe twe nyambe kwanda renge twe zenya nyabya kora biongwa na kijango ko jongo cha etere fiamta tena tako no tu mkai ntitu tete kinyambi tu na sila nene sana ndene ya nture yetu ya mwokingenyo no ntoba kuno kero irwe na nyumba zetu sikathikwa sana nyenyi tabia tu bimo bikaurira na uni kuthikwa ni ruwi kunya nyumba cia likana ite minyagi utumia gutura mutolo ne kuringana na sibiti na nyabia kora bionde bia miunda bionde bidiki tinya tabati misi kuna tabati bathamira turombe nturene kinya ya tubiana ngwasiana ne kora ya ingere ndi bataro ende batu na turobia tutethie ugombe kana tutene ya kuanda tutene ya korea ya tuyani bata sikuru kunya maguya na hata ya sikuru maguya kwa maguya maguya te atonega ende tu misiro ene toire o ikara onde ore mbura raura tu atwethera twithine ya mbura ya maia yau ndine bio bo nyothi na tu nyo amo ture mwokingenyo ogwende bakiromba thirikari na ikundi biantu bagwendi bwega biebumiria burempwe kubatetheria munini wa chibo wa ntere chanto amboino ya Romano Omochiri aliuga ibwega antu bagatethanĩria bongwa kwarira thirikari kwibanga bangania nekenda ya kuonokia antu tababu tukuromba thirikari itutethie na ole antu ba mwokingenyo uringa na utukari kana utu affect to iroi itutethie itukuromba kinya Land Cruise ya kinya na kona nto wa mwokingenyo kuona thine kari kenda patethia antu bantora kinya na mbea kwanda ringi nundu ntobe bandro bitumba kuma piba patete kinya mpembe baande kana mingau ala patete kinya na bya kurea kana nguo kana vyandra wa bya umbu
tutikabua tutibia kuria minda no yurire rui endereka tukuromba utethio unene sana nontu batwa wakinya bia kuria na beya batukumela bona kinya utukari irui ne tutwire tutura ngongone batu meci twetere kuromba meci rukwe na ngongo ndi bitu kwina mupango yuri bakantu bonde bakeyotethio kwa une ndi tafadhali gira kinkaromba ni wewe thirori antu wa affectitwe nkuromba ni barombe kinye iraro na barombe iraro karibu na kwantu kinya bo baba timierene kana baba ri kuntu kukwea kuri na tukwararuwi ndigira nkuromba ni wethirwa uria atwina muntu umisietwe mo accommodation utethirira mundu yake nyiyo kondoretwe mbere mbure tere yokea mu ekinyambe ukinya kidogo ande nara kukondoretwe no ntumbu ya kambure ndira irenda kuroma kidogo tafadhali kwithirikari nyo yaibanga yanyo gutethia au angi twitethie ni twingwa kuma Nteto cha Moking'enyo Gembe North Petan Class Chabare etithia bonda bairitenji na kiene cio kia Southimenti ne bakutheta ni untu bawiti yako mauta ya beterori ni bakuromba bunge utira mauta yani ya kwina mumwanka thiringi ya naremore 50 lita nikenda kwina mia ngarama ya uturo mutugi kare aina ronoro kwana koria ara munana watoto amuthurire na ara agitwiraga mantu kuma mwana nchi onthe guru agetomokiria ende agotuinyira kuma onthe guru baitetie kuma ora munene beka maisha jara gwaje guru itokomoria atutegera masira ijetu thaizi atokohinyereka thaizi mwana nchi bekibiki situgwete toma bekibiki nere wamba bukaingia bamwe baetithia bonda kuma stenjeri tenji na kigene kuma mirigene ya nkubu bakionania kuria kunganirwa kwao ni ura thirikari gukurukira minister amenya Davis Chirichiri araugire ntuko chejete maguta ja beterori no jaitia moguri monka chiringi 300 kethira ndu agategate kanthiguru Israeli na Hamas igeta na mbere mabai irero agaitia 300 watu atukuinyereka sana nuntu tukithurana tweragwa uchumi bwa mwananchi wa kawaida bukenama na ndabo enderete gwitia biachara bikibiki na remere gwitia magwitia no to maguta na jo ya gwitia batu to ititia na ndo gatinda utheri na ndo gwatwika ugwa kana utheri na biachara tu ni tutikomba kuria bikibiki bo maguta maetetie hatwaraga chiringi gana twerigwa magana maere tukaruta kuna mbiti kuoneka ni romba riria etithia baba bonda bakuromba bunge bambunge nene gutigira maguta yatretia mogurira jale thaici chiringi 220 orita indi jedre jakina majakinye no chiringi 150 rita kina soronga mweti bakiarairagia manto yagie maguta tebero maguta yaite bakuga yaitie mumero ore orenja na aja ate kumenya story eu aneke batwetaga batweta michemane yao batweta baromba kura baturia maoni yetu leo mbunge ikarambe kurukia manto jau mjakiuma kwa wananchi bete national batetere mauta jaja na at least tokinyiro no 150 at least leo no kumenya muntu akamenya nyakira 150 ritemwe akathukuma no nyamagana jatha tukagitebura save ni akalibala bakuga thaiji moguri ja maguta jagwita na mbere kuongereka no umbe wimbithi bakuinyereka mono barabara na bonda cherandu bakiuga balenyereka nkuruki nontu baingi baonoka bagutawanikwa akigina kuria bikibikiu jongena ndio ugagaichuna nontu bikibiki nejerinda agaichuria anko amutetheria kimbecha na ndo mwana jo ure mutethio ke anko atatekereria komwangiri 35 bikibiki ukayeri no to na ndera ndo ire kurukaniria na mbecha una chichi kwendeka muthaka agaichuria arara murigi are akoya na mwira agaichuria iketo minande manto yo nande to kugitutegerwa no to bamaguta nayo yaitia mwana manto babinge mano bagatoturo bao urikoba oageria kuthurania nyamagana jathatu jau jakurea bekiko atwika utiomba nontu mauta ore thunkuma athira ore gora 220 re 220 ogeta okinya muico ne ochoka customer ja kuthira ogekira jange uthunkumite oigana ogekira mauta gwatwika mauta ake ukuthunkumira
Kenya yegekaria ati atukuthungumira mauta kana imbio ina thina muthienetithia baba bonda bonda baruga njira ya kuma kigene gwita konamba yekurukirite nugu factory ite gwitindika kwegita riri kuri na mbura njira bakuga yojuri marinya yari na roje bakirita mukana kiria tongeria bao bakandamana kiumia kijite kethira njira iu ititherere gutegerwa ando goma tukutuku ete kombo kinya njira iu yongo niyo ikumirwo marigo no ya njira irori ire ojo njirene maguta niyo yaitirie tutina nyomwere tutikumbana na kubirithia ngare au ibere gita chuma kwa tio gare yukia nkurukie ngirimo gwanja kwikira chuma iu gatigate au ire kugita kinya biki te komba gwitira no tutikumba cithondekera biki iji agekuru abiria betu na turitobagira no batutongera mbeca tegere njire kigero ntuithima biuzuri njirene uri nama una mi biki agatata kaboro kuringana njira ore thuki garita gaikirita house turomba mano batutegere MP wetu kana MCA yende watutegere ibare mi bautwe tore bangania maandamano kiumia kijite tuyite kigene gutema mikeme yothe tukeruka njirene beje bone bakiriro gitu kuma taunine ya Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera Nteto cia Weru riakwa rieto ni Mutungi Kare Murungamiri munene wa Meru Coffee Millers na ureti thirikari itira mboleo ya mauri ya nthini ukulukira kiri kundi bione bi union na societies poni kendo tira nende ari mibani bakona mbole kinya nera ando kuluki nibo ureti antu babo ingi ukuma kiri kundi na kinyore mine na untuburi na kiguni bunene Muthuri Murioki ana ribotie Kuringana Zabrun Babu urani mwerekeria kiri kithika Meru Central Union na ina shimiredie na kuthagicokera thirikari nkatho ni kira kwa kagita gaka ni mbite gutegera mantu akawa na gutetheria ndia na amenya arimbi akawa kuongera kawa nontu tukuona tuka kawa getete kugwa mbere mangu katha thirikari nontu bwa ngugire baitete na mwaka juju umwe itukumiona na itukuona ara kwina wiru tukuona mbeca na murimi akawa tukuona mbeca nontu sheria ira cia turigairie bejere bathithia na ndi batu tukwendia kawa union chionde cha Kenya ira chuita license kwendia kawa amna bubu akethwa kiromba thirikari kagita kare koja na fertilizer kukombekana patumire union ya kawa nikenda gutigira murimi wambe akona fertilizer eje alafu kenda kawa kauturi mabwega na kauma quality injaga fertilizer ikweja na subsidy nontu kwenenya omurimi agiraga serious fertilizer yu cherekerie kwa union kana cooperative nontu dainge union cooperative mbakuze na mbesha yejira kwa union yekarea ekakobithia murimi wa society rira akandia kawe ikeja kugitwa tuenda kuthirikari tutegerau kiwe munini mutongere mugongo dikathika chagwa kwithwa tonyete muno monto akawa ama minisa methikari nturi igutumite muno ugaruruku buthabo kioneka ingwitikia roju akalije manto akawa na ntena complain nyingi nontu nwes osperde tengugeje no ekire makamuwe endereithia manto jakawa nontu nguge akawa kuinga katero te muchedo thirikari rera rero negeririe remwa na inkuona daiji kwina wili na inkumenya inkwenda ariria mantu ja na ndiro manike murimi ni gutigira kuongera kawa kawe na ukathithia bwega nikena nginya kagiteka kuriwa etho akiona mbechiri thau awangi inkwira arimi bamenyera kawa nurikana gachagwa na twire tumwa mwaka jumona nusu katera no tukwinga nacio na almost turakuye gushinda ndwa eje menyera kawa nontu kawa gaka kinyagwa tukale wandore mwe na kawa gakure na kilo mwe o muti utifaidika kwa utumenyera kawa mbere twarire jajange mboreo wina yonja ikira kawene ikenda tuona mbecha nkiripotera Weru TV beta Muthuri Murioki we Murioki ono tu kinya muthia yu Nteto cietu ngucokere nkatho na tupokutho watanite na uni kuma the mwana nusu
na ibwa kiri bara bonde bathuranirite Nteto cio tuburu aria mwena mubango yo siasa wembeto Mutembei ndot mwana to mathithio tuburu aria ukari Maureen Kome. Good night and God.